Munino mutungiri bara bangine ni ambunge ya kaunti ya Meru Zipora Kinyaka na ZK awete senator wa Meru Kadhuri Murungine thirene ndia kiandika control of budget akimuri atikarukire kigina ya kaunti ya Meru nonto ngabana orai kunindi neveletwe itene kiune mbunge ya kaunti na kinyambunge ya senate amana bwari wa mbechi ichi thiri kiruka ironto kwenende kwamba kwithira kawira bawatanite na control of budget kirotumiri kigina kiara wete nindi mirandi rewitithona mbere mirandi ya ruo nino ntobatire kwithira pokea ila kwa boya. Libodi ya kontrola wa banjeti ya mwankajo wa ngirijire mirongo irene nya kuita mwankajo wa ngirijire mirongo irene idhano ya kaunti ya Meru nithirite yukia murutirajo munene na warua kwaria ni munini wa mutongero bara baingi kere mbunge ya Meru Zipora Kinya wijekene tazendikei uria ugite no kwithire no kasi yombi ya kugwatana ngabana uria eberu obisi kawira Mwangaza kere gutumira kigina kya Meru akiuga boni untu seneta wa Meru Kadhuri Murungi nyuma ya kawira Mwangaza kwa birobisi ne bunge ya seneti na andekere siyombi baru akemuria karekere kigina kya Meru indi akiuga controller wa budget atathikirire seneta Murungi controller of budget na aregera kuthikira advice yeu ya seneta Meru na gukurukira mbeca iria ririsite cionde Ameru bai mbeca iu cionde gutingu giritete na itukuria control of budget ategere mantu jau ikeja kwithira kagu korund na former governor Meru nikenda Meru bomba kuiwa atwire nontu tutikumenya gitumi kia we kwenderea ku release mbeca ile itumiri buthuku ungeze ndike inorotete ndwangi mwanya iria kuane chitumirite kigena yacho buthuku imwe getumira kigena kiri mirandi ya ruo akiba mukana rungamiri ndwangiu akiuga no mwanga bajo kirwetagarera kiwatho nikiri akuga kawira Mwangaza uria kumenya tobisi ne utangabana ariuga retumira ritingo eba ukore mbesa ende akwa kigina kyo bisi awate keringithie kinyandururu mono chief officer barabara na kinya CC wa barabara inkwendo ba put to task na ndo kuba notice mbeche uchonde barite barabara itaki na kibirisha na kungi gukwingi itokwenda kubera igita ire kinyite riria Ameru bakaumara babekire mirigi department ya finance kinyayo inkuona ke report yeu ikirwa nirite mbeca cia gwaka KMTC na jamia thene ndienda kuria department ya finance ire yagira na watho bako litanguge ya department ya health KMTC kinyake ethira ni county ya Meru bwigwa kwa department ya health the department ya finance kwa waziri wa finance na chief officer of finance kinyabongo inkoba put on notice ruaru atore Meru tukabekira mirigi kawira Mwangaza na ijetiwe governor Meru nonto kigina kiawe kira twamutengerete kia 160 million inyathana ira ya Meru akauga atigiri million 3 kigina kiu atatumirite nya shiringi imwe nonto najete ngavana ende aitumira alitinguge bau bangi kwenyangia mbeca cia Meru nonto naije wewengwa atekirwa mirigi bo bagekirwa mirigi kingeze ndike inaugite bokereri boteje ya siombi bateregerete thirikari ya Meru ithirekire kigina na njara gitumi kia mbere kirika gita kara kawira Mwangaza areberu obisi ite riu nirirario na kinya thaiji nirichokerete kaire na kinya kiuga waziri Dickson Munene aliuga ndire tine kamete ya mbunge augete thirikari ya Meru ne bathiririe buru mutugo jwa kore aritingo gena njara erijwa tantatu mbere to impeach governor itu asamonete waziri wa public service Dawa Dickson Munene neja atwira ibathiririe manuo pero ndene Meru county kwa tuteregerete any payment ya manuo pero ndene
mwene mwaka yo 2024-2025 financial year. Kwao ndienda kwera Dickson Munene yarote kuraja twamwikira mirigi nonto imurongo imuntu tumba kwajibika. He is not accountable. Indonere kinya ageta senate kwa area senate na kinya wewe ngwa ndombo mwikira no twashita wakiri ndombo mwikira kirasi ne kya wakiri bambe tambo noko utumba ugo ukarokiara yorongo under oath no mbero le wakiri na muthiene Zendike na ugite kwa meri ene rakawira Mwangaza karete obisine ebere twene seneti na chokete ni watho bwa koti aliuga thithetie maite jama inge jomba gutumareta muswanda jonge jweta ntatu jwa kumwebiri obisine arengithiro arengabana meri eu ina ethirite kuma mweri jwena na tugwitanga bana kawira former governor gitine menyejera yathithikite ndene Meru County ikeja kwithira ti conservatory orders icia ejanirwe oni ndenge impeacha kawira the 6th time raja tantatu no ntumenyejera athithitie imenyejera muntu kumenya ura kuthithia atijathithia in 5 years ende ajathithitie na mieri ina ke report rante toshe wero riakwa rietwa ni Mutuge Kare.